ha ka jelakai menta ka step ka Brazil Persia ya ka Japan la penlimno da ka Brazil ya ka Japan argol la sigol ki argol jong ka Brazil ki balai ban thep da Casemiro ha ka minit ka basan ponreu bat ka sigol jong ka Brazil ka balai ban thep da ukra BL Martin Lee ha ka minit ka bakandai ponreu nangta ka sigol kabadai jong ka Japan ka balai ban thep da ukai shu sono ha ka minit ka ba ar pundai Bada kena kecelakai kabalai ban thep nekong da ke Japan. Bat galong ka internet hadu kata-kata. Ha kena kecelakai. Henry ka basusi pat nakbta ka Brazil ba unimar uklamla ban si menta ha kena kecelakai. Bat ka last minute kerwait ka Brazil. Sigol. Kerak syakar round of 16 kalayo ban rung. Ha kan raw trik ka sayukun. Ka Japan walada. Ka syaremno ha ka Brazil ha kena ka round of 32. Henry kayo ekanam namar ba kadai kasin nengkong bahkan yuk rung ha kena ka round of 32 bat kayo ro ban tap gol Persia ya ka Brazil Henry walada kalayo ban yalekai Persia ya ka Brazil kari ka baklan bat ka bala job buntam ha jelekai FIFA World Cup ka bala job hadu sansin Henry kadang yo ban tepat sigol ya kari Brazil ha kena jelekai mentak mit haka minit ka ba ar pagundai ka bala iban thep daw kai shu sano haka minit ba ar pagundai Henry ka Brazil pat kalau iban thep hadu argol na kamta ka Japan wala da ka sya remno haka Brazil menta ka step Henry ka yo pat ya kanam nambar ba kasin ka banakong pakan yo rung sya ka negara of 32 dang menta sisin hi bakan yo rung sya ka negara of 32 ka Brazil menta kalau yo rung sya ka raw of 16 Batkan sayor ban yelkai biang sahakan rutrik hakapor si bejesteng men step Henry ka klempat mi patno kan saya kendu hangne ingin saya page pat enda ladap pada yakne karau of 32 te kejing yelkai ka bamta ka step kalong ka ba internet bah hapadang kini ki arti kiri ka Japan ru kalong ka baklan bat ka Brazil ru kalong ka baklan hapadang kini ki arti lada piklam yo ban page pin benut namar ba kajing lekai kolong ke internet hadu kata-kata tetang kanai kubris bun ngin saya sempat hakiwe pada video